Predstavili smo malo u svijet mode i poslije ovog zanimljivog priloga prelazimo na gostovanje koje može u potpunosti jako dobro da se nadoveže na cijelu ovu priču. Sa mnom u studiju je Nina Stanišić, danas u ulozi promotera turnira Trofej Podgorice. Dobar dan, Nina. Dobar dan. Na koji način ste u stvari mogli i odlučili da spojite modu i sport? Pa moda i sport su oduvijek onako nekako išli zajedno, tako da sam ja za tu varijantu u sportu sam od malih nogu i tako sam došla sa svojim prijateljima na ideju da postanemo, pitali su me da postanem zaštitno lice za Trofej Podgorice, međunarodni turnir u stonom tenisu i tako da sam dogovor je pao. Tu sam da podržim čitav projekat kao prijatelj manifestacije, odnosno modna agencija National Style i to je to. U stvari, modna agencija National Style će imati modnu reviju. Jeste, modnu reviju, pošto je 15. i 16. turnir u osnovnoj školi Radojica Perović. 16. će biti revija, 10 muških modela i 10 ženskih modela nosit će kreacije butika Sek. Dakle, to je onako nešto što je dobar način da se ispromoviše to i da se možda ljudi koji nisu zainteresovani za sport privuku tu zbog mode ili obratno. Jeste, naravno da smo uvijek za to da se, što se ono kaže, djeca miču sa ulice, da se sport i moda oduvijek su išli zajedno i tako. Eto, samo si rekla i pomenula imena djevojaka koje putuju. Kako će se u stvari i ko će se predstaviti na stonotarijskom turniru? Da li će to, rekla si da će biti muški modeli, ali na koji način birate u stvari modele? Pa organizuje se casting i onda na tom castingu odaberu se ta ekipa, tim odabere koji će da budu onako ko će tu predstavljati te neke 10 muških manekena, 10 ženskih i to je to. Za tu reviju konkretno. Zaista danas djevojke zainteresovane da pređu određeni put da bi došle do šanse i do prilike da odu negdje dalje ili već na samom početku očekuju neki angažman takvog tipa? Također poželjno neko bavljanje sportom. Ja sam isto ljubitelj stonog tenisa i tako. Rekla si da 3 mjeseca traje obuka. Kada se kreće u stvari? Da li postoji određeni period tokom godine? Ovdje se gosti interesantni, tu su i castinzi, imamo za nekoliko magazina naslovne strane potpisane, uvijek ima angažmana za svakoga. Neko ko je niži za fotomodela, ko je viši radi modne revije, kataloge, reklame i to je to. Rekli si da je poželjno i dobro baviti se sportom. Rekli si da se ti baviš stonim tenisom. Pa ja zašto baš stoni tenis i kako bismo možda pozvali naše gledalce da, ukoliko do sada nisu probali, da se oprobaju? Naravno da pozivam sve da se prijave na ovaj naš turnir. Izuzetno je dobra organizacija i čitav tim ljudi onako odišemo pozitivnom energijom. Svo vrijeme smo tu, podržavamo jedni druge, upotpunjujemo se tako da je baš ovako jedna lijepa, zdrava ekipa, sportska, normalna. Tako da pozivam sve zainteresovane svih uzrasta da se prijave. Jer je to međunarodno, bit će iz regiona, bit će iz... Tako, bit će baš onako interesantno. Termini su 15. i 16. 15. i 16. decembra jeste. Sve će se dešavati u prostorijama osnovne škole Radojica Perović jeste. S obzirom da se bliži kraj 2012. Mene zanima kakvi su planovi za narednu godinu kada je u pitanju agencija National Style? Pa također kao i ove, evo, pošto je već mlada agencija relativno godinu dana postoji, tako da je više nego što sam očekivala radi dobro, tako da samo da se nastavi ovako, ništa više ne tražim. A mi ti želimo svakako da se tako nastavi i da se dobro provedete na stonoteniskom turniru. Hvala vam puno. Dobrodošli. Dobrodošli svakako i ja se nadam da ćete se možda baš nakon ove priče odlučiti da se prijavite za učešće u ovom turniru. Ako ništa drugo, da se rekreirate uz stoni tenis, što je svakako dobro i najvažnije. Dobro se možete rekreirati uz dobru muziku, a